news kan riek le anga tuna news ka riek tur hi channel danga in lo mu to mai theya ma se an ni chon an puang ringot anga ke ni chon kan riek tel don ani ngai nom viewang news hot tak tak apui don ne kan ti kha to boka hei news apui don hlom khop mai zpm vc10 bjp an zom dai mai na hei hi chu karin lo le thuk lam ania ma sen lo zom dai maya hei thalakin hmong hian mo he kan riek ma saberanga ti chuanin kan riek ma sak jok tur khabi kan riek ma sak jok tur chu Guwahati High Court a bail an deal dai mai ni hemi bail deal hi ha doctor lem tia tunlai issue kan share lar em khan ya hi kan riek ang ti chuanin pumon pu punte in media te a ko mani hei bo hi atu soite kan riek anga ti chuanin no pang poisa chu sak tu an man to te hi a chu sak no pang poisa han chu sak ta thing wa khop mai hemi boy kan riek ang ti chuanin DIPR in ti dikna an siama hei chu atul chuan kan riek anga ti chuanin asumdong in zom khom tu chopoi atul chuanin kan riek ang ama sabera chuanin Guwahati High Court a bail an deal ani he thil hi chu Mizorama hianin in lo shefo to in karinga ke aya shechiang zok po in omin karinga ni hetianga e FIR min an thel luwa ama ero chu bail deal ang chi himo bo se kan chiar chanang police atanga bengwar na thudon danin medical certificate lem manga dental surgeon na thok khanin Guwahati High Court aizol bencha bail adilani bengwarna.com a hianin tu ten nge news si khon khom thin ka shelawa mase beng hi chun tiwar thin ani tuna te po police atanga bengwarna thudon danin tinia police te hianin a hran pain bengwarna hi anwashil khirin ari namlo bengwarna lampang hianin police te lama hian anwangai venin ka ringa kha enge wangai ven na chang an sharingot po kha an bengwar em mai ni bengwarna.com nei tu te himo kha reaction ma saberani anni tang hianin hetiang chanchin mizo mi puite pona kan hriat mi lo turte kan lo hriat thei pha health department chuanin kami medical certificate lem manga dental surgeon na thokla ka khanin aizol sp a FIR an thelu ta ti chuanin aizol sp chuan July ni somni pali thamasa sang ni somni pali khanin FIR kha alo donga ti chuanin FIR po zui hianin thu boy zialuna aizol police station chuanin kami medical certificate lem mang tu kha an kowa helai takhi a interesting na ni an ko nia tak khan dam doina aluta ni wangin nge an ko ni ma emo an ko ni ma an ko ni nu chu ni se obvious le zola an ko ni ma khanin dam doina lo lu lo ti kha chu a chana ka hrebik lawa zo na kha ka ni ve thowa viewers te khanin comment section a hanin ron comment ula soidu tam takin nein ka ring bokani aizol police station chuanin an kowa an ko nia dam doina alutani ti chuanin dam doina tanga a chhuah hnuah hianin Guwahati High Court aizol bencha bail adil ta ani ti chuanin he a bail deal na hi August ni ruk sang ni som ni pali hianin ngai tu ani don ni na langa ama in aizol district court chuanin bail adil na alo hnor sak to angin bengwarna.com chuan a ziak bokani interesting chodon khop mai kan hriat to angin medical certificate le mang hianin NHM noya February ni somni pathum sang ni somni palia dental surgeon lak zinga khanin tela a tho chungin Tenzol primary health center le konpui primary health center ate athok mana juninga sang ni somni pali khanin banna theilo dani Tenzol le konpuya a tho chung hianin ha phoisak to em chu ka hrelowa mase alo phoisak to te khan om phei kha chuanin ni tan po khanina ngai that thak vak lo mai thei ani tra an feeling tur kha chu ka hre thiam bik lo amaro chu a han zel din duat theya interesting khop mai hetiang thil hi mizo wina kan na ton ngai lo nia ka soifo thina ka chena lai hena ma sapon vairama chuan doctor lem kan ti ang chi hianin private in an manin alo in practice mai thina ni damdoina po private hospital hena ni tlang puyan anin man na velang chi hi amai ro chu doctor lem kan ti hianin sarkara na amuang hi vairama po hianin hria tur lo mang lawani hei hi chu Mizorama thlengtlat maya history khani ve reng ani history duam vaklo hria reng tlak lo pawni mai thei ale kha ma sabera ka react chu ni Guwahati High Court a bail adil ani mi puite khanin ngai dan kha han comment ve te ti chuanin ZPM village council aniang VC ti hi then ZPM an zom dai maya
hi karin lo lutuk lamania mase aniu sikan chiar chianga heta i siaha district a zpmvc zong te chuan in bjp an zom ani ti chuan in siaha district ti ka zung mu khianin a om ve thowe ti kha ka reaction chu ani mar amai ro chu tuna mizoram a hianin zpm hi ruling party an nia ruling atanga heta opposition vazom khachu enge chan niang o he lama opposition vazom kha a hlok thak zok don nge nianga ramta na thazok tur tepo an ngai tepo ni theya kha kha chu zpm atangin bjp an zom dai maya ti chuanin sia ha bial tu mla dr ke be chua tar lan danin zpm zom tu te hi I tipa b and president and vice president member pani ani anni ba ka hianin voters somnga parit in bjp an zom venghal heta ka reaction chu solama sonin bjp hianin helama kanlo ngai venvak lo le kan hre lo la hianin tran an lo le hle poni thei chu wang chuanin hengthil te pui a thleng poni mai thei ni kha kha chu ka va soi chiang fak bi ngam lo ke ma pokhan amaro chu bjp tan chuan fair taka soi don chuanin bjp tan chuan alomom ve du viawang ruling atangin hei min ron zom tlat mai an tianga an lom ve viau mai thean mani pov atang chuan mo Mizoram BJP ai oin lom thu kan members tharte chunga ka soi mol mole kan ram le nam tan thei top chua kan tho ho zel ka be sei tin doctor ke be chua chuanin alo soi ani khambi kha han riek vak po han riek vak tur po ka shelawa amaro chu PMVC den BJP an zom dai maya hi chu atira amak katia mase ka chiar chianga si ha district lampangania salama sa chuanin an tran mel khop mai katia hei an happy mel hlom khop mai he tami phe hi chu a happy mel khop mai he po he a khi a then lo chu ni tami pe mo kan hlim hi chuan a tha ni mai ti teang ole news dot le an riek lang pumon pu punte in media mi te a ko mani ani hi assembly session lai khanin thu kha soi pop zel maya mani a po khanin x-ray call ni in ka ria a bial mi te hena a pek teu kha ti tha thin ko mai pumon te punte pomo pumon pu punte ole Mizo village a volunteerizing day lomna man puya Manipur kal advisor to CM pulal mon puya punte chuanin voin ogas ni thum sangni somni pali hianin lamka churachan pura media mite ako mani Mizorama akom do na mokatia maselo ni mi lo hita churachan pur Manipur ila pahan lo kom dai maya pumon puya chuanin Manipur chief minister in an state remna omthei na atana mala turin Mizoram chief minister asom ti adar thu asoya kalau shalok lawa kan chief minister hi Delhi azina kazuk zot ani Amit Shah hena akala engtin nge ni don tin arona tha lauti puyani atiani advisor to chief minister in kan chief minister in biakna civil society shoi tu te telvenge se aduti soin ITLF te lam chuak anga thudar adiklo organization lam B ka nei lo ti hi DIPR lampang hanin an ron posan website amai ro chuka kha an lo ti sol ve de wa DIPR lampang po ti dik na kha an ron siam vele mai ani news si adik lo kan no post pal po hian hei DIPR sarkar po an puitlinga an ti dik na han ron post mai ani organization lam B ka nei lo tin chief minister ne in biak na lamka a om lai ti ashilin nu voina hotum ni maila soifia tura adu awanga cham ani thu soini pulal mon puya chuanin Mizorama a ho huna chief minister a hmule tur thu soin hemi chungchang hi ka soipui leang Manipur hun rem chang ma sabera tlo hun bera atlo huna arwala kalve turin mindu atiani Mizoram sarkar thu chua talan danin chief minister hian union minister ne an kom na Manipur har satna to thua home ministry le Manipur tlang mi pui te ai o ITLF shoi tu te chuan in biak na nei thei se tha she thu soya Manipur chief minister Pubiren Singh kan imfala zintura som thu po Amit Shah Shrilin ti hotlin sak adu thu po soini hebi hi DIPL lampang hanin ti dignan ron siam to ani ITLF hi asan pakherin alam lawa organization a general langkhani naron tiani kan chief minister khan kami kha heta DIPR lampang point hei DIPR in ti dik na siam aron ti le che hi mo ale kami kha kan pumon pui puinte in media te akom na news lampang chu nia han riek vak tur pok nei lo ma ro chu Manipur lampang hin buai khop mang khong ai thak ka te meitei le kuki zo an tiang chi te khamo heta imphal le churachanpur an buai ni hi rei to wa central lampang he ni nang ai sak thadu vak lo nge ni hemi hi
an buin hi ala re lei thei lova a re vat theia ma son zonga an kala ramrual ral muang taka a om le vat theina turin viewers te pokhanin tong trai na te pokhanin lo shetai la a tha view in ka ringa ni ale news dot le kan rek le tur no pang poisa chu sak tun man to a thing khop mai no pang poisa lo chu voina thamania he poi choma lama chem ne na no pang vowa poisa chu sak tu chinga venga pa fa in an mana police in an call to avathing no pang chem ne na vowa poisa chu sak tu heten chu classes lab lo khop mai ha che local vel he ni heten chmo police atanga beng warna thu don danin voin chomhalam khan dor pui venga no pang kum komi dora thil le holam chu mi pa pakhatin chem ne na lo voin a poisa ken na ya chu sak CCTV no pang poisa chu sak tu tlan na ya lo la fuwa hei si Facebook a the darani hei hi ka soi thin social media chak to tin CCTV hi dora hianin vo an tam to ani chu wang chuanin iom na hmuna CCTV na la fu lo ni poin in kalbo lai ka chu khoi dor emo le khoi building emo CCTV tal kha alo la fu do na ni hei po hi lo la fu chat me a tlan chelai khamo e pulal sang puya ti ni tur niom takani hei kum som li phasari ti ni ya e chinga veng fapa kum som pangami chuan Facebook an no pang poisa chu saktu thala khi alo mu fu a chomhalama an dor bulvela akal chu muin apa ashil nuwa an pa fa hian an manani a thakop mai an man nuwa police te tirin police in an la pulal sang puya le afapa chinga veng te anti thakop mai tianga no pang chema lo vo tu khan manani chema chem ne na no pang vowa poisa chu saktu hilal rem ro ta kum som ni champha electric veng tu na vai vakon aizola om mek nia in chalani no pang kho mai kum som ni ania kum som ni te chonin poisa du te chonin a tho chu dan te po kha kong dap ve mai om nia tro tianga mi poisa lo chu sak te chu classes lo zet che local khop mai ha thing khop mai hemi chu kan dem hle ni kan channel kal tlang hianin ka viewers te pon in dem hle ka ring ti chuanin DAPR in ti dignan CMT hi kan react ole khati zong khatun tuba kan react theite chu nia go hati high court a bailan dila hemi hi chu man apo khanin kan chief minister khanin engamani kha thelu dani hataro civil hospital ate pon rik luai kha vel khania e ha bailan dia damdawiin na ten lo lut kewa te kha athil om dan ha ni ve thina ZBMVC den BJP an zom hemi po hi atira makkatia mase ka chiar chenga makkati le vak lova khang teng te khani news angai nom thria hot thin khop mai voin chu political party in beina lampang tu mai aron ti vak lova kar le lama om chunjom le turanga ai be si men ngam hlom thei se mo mizoram chunga political party sang te hi